Đoko Miljanić, ili kako su ga zvali Đoko Banjanin, često je četovao po Hercegovini ubijajući ozloglašene Turke. Godine 1852. udari on sa četom na korita i uz laku borbu zaplijeni 150 brava ovaca. Osman Šehović, turski bimbaša, čim je saznao za ovo, okupi Turke i napravi zasjedu hajducima. Đoko, ne sluteći ništa, uletio je pravo u zasjedu i odmah je otpočela pucnjava. Harambaša, uvidevši da nema izlaza, doviknu Osmana i pita ga za pregovore. Šehović mu je dao vjeru i kad su se sastali, pao je dogovor da Đoko više ne vrši napade po Hercegovini i da mu vrati sav plijen što su taj dan uzeli, a za uzvrat Osman će ga pustiti živog. Obe strane su ispoštovale dogovor i tako je Đoko sačuvao glavu na ramenima. Posle nekog vremena Osman krene sa četom prema Nikšiću i na putu do Hara Mušovića presretne ga Đoko sa četnicima. Tada beg uzviknu: "Zar mi nijesi dao vjeru da nećeš napadati moje čete po Hercegovini? Moja vjera je tvrđa od kamena, no hoću da danas ovo uglavimo. Ti si meni život oprostio na korita, a ja ću tebi danas. Posle ovoga ko koga uhvati, neka čini što uzmogne." Odgovori mu Đoko: "Ne, Kaurine, no ja sam za to da se mi pobratimimo. Kada se 2 put oprosti život, grijeh je da se 3. put uzima." Posle kratkog razmišljanja Harambaša pristade i tu se oni pobratimiše. Kada je Derviš paša napao Grahovo, tu ga je sa vojskom dočekao Jakov Daković. Kada je Đoko Banjanin za ovo saznao, sa svojim hajducima priteče u pomoć Grahovljanima. Hajduci su se branili iz pećine, no kada im nesta municije, predaše se Dervišu. Paša je tražio od Jakova da pozove narod koji je pobjegao u Krivošije da se vrati nazad u Grahovo. Jakov je za to odredio Đoka Miljanića, što je on nemajući izbora prihvatio. Kada je stigao u Krivošije, rekao je narodu da se nipošto ne vraća kućama dok je Derviš u Grahovu, nego da se neđe sakriju. Kada se Miljanić vratio da prenese paši odgovor naroda, jer mu je dao vjeru da će mu prenijeti, rekao je: "Narodu je sada teško, ali ja mislim da će se vratiti pod tvoj skut, jer drugog puta nemaju." Paša mu je odgovorio: "Narod će pod skut, a ti pod sablju." Harambaša se na trenutak začudi pa reče: "Zar mi nijesi dao vjeru da me nećeš ubiti?" Tada je zlo sjevnulo iz pašinih očiju. "Kakva vjera, Kaurine, kad si toliko zla nanio Turcima?" U tom času Osman Šehović uđe pod šator i zatraži da bude on taj koji će ubiti Miljanića. Paša je to prihvatio, ali Osman po izlasku iz šatora pusti Đoka da pobegne, a na kolac je natakao neku drugu glavu za koju je tvrdio da je njegova. Gotovo 10 godina kasnije, 1862. Omer Paša Latas po drugi put zavojšti na Crnu Goru. Serdar Šćepan Radojević, Ilija Zvicer i Serdar Đoko Banjanin za to vrijeme u crnogorskom Termopilu Dugi napadaše prethodnice Derviš Paše. 31. marta iste godine u jednom jurišu Šćepan, Ilija i Đoko zadobe smrtne rane i sva trojica poginu. Na istom je mjestu pored njih je palo i 100 Crnogoraca i hercegovačkih ustanika, koji zadovijek ostaše u sjećanju naroda jer su svojom krvlju ispisali stranice istorije.